Vetar. Neograničen i obnovljiv izvor energije. Da li možemo da ga koristimo u tolikoj meri da zadovolji naše potrebe za energijom? Možemo da pokušamo. Život posvećen ovim pokušajima počeo je davno, u Danskoj, odlaskom na more oca i 12-godišnjeg sina. Det var stormvejr den dag, vi skulle ud og se de store bølger. Og da man kom ud til klitterne og kom op, så skulle man helt sådan kæmpe sig frem mod vinden. Og når man stod op på klitten, så kunne man læne sig frem sådan og næsten flyve på vinden, fordi det blæste så kraftigt. Der fik jeg altså på en måde, det er sådan ind under huden, alt det kraft der, og en fornemmelse af, at det måtte man egentlig kunne bruge til noget nyttigt. Njegov osjećaj je bio dobar. Od tog dana Henrik Stisdal, koji sada ima 61 godinu, posvetio je svoju karijeru jednom cilju. Kako što bolje iskoristiti energiju vetra. Kao inženjer pronašao je način kako uhvatiti i iskoristiti vetar na površini mora. Konstruisao je najveće lopatice vetroturbina, dužine čak 80 metara i doprineo da ova energija postane dostupna svima. Svoju prvu vetroturbinu Henrik je napravio kao student, pokušavajući da smanji ogromne račune za struju na farmi koju su posjedovali njegovi roditelji. Elisa je bila iz 2 dela, dužine 3 metra. Nju je zamenila trokraka, čije su lopatice bile dužine 10 metara i koja je proizvodila dovoljno električne energije za rad cele farme. Ovo je bio prvi uspeh u karijeri čoveka zaslužnog za najveći doprinos u iskorišćavanju energije vetra. 1991. godine Henrik je bio glavni dizajner i inženjer tokom izgradnje prvog vetroparka na moru. I ne samo to. Kada nije bio zadovoljan kvalitetom vetroturbina, osmislio je potpuno novi koncept. Midt i 90'erne begyndte vi at få store problemer med kvaliteten af limsamlinger i vinger fra vores underleverandører. Vinger var dengang altid samlet af 2 halvparter, og den limning, man lavede der, var det svage led. Og da jeg sådan sad og funderede over det, kom jeg til at tænke, at den mest radikale løsning ville være, at man simpelthen ikke havde nogen limsamling, at man støbte vingen i et stykke. I ovako izgleda njegovo rešenje. Lopatica prosečne dužine od 75 metara najveća je komponenta vetroturbine izlivena u jednom komadu i napravljena od fiberglasa. Teška je 25 tona, dok sama gondola dostiže težinu do 70 tona. I nakon 20 godina ovaj koncept i dizajn su najprihvaćeniji na celoj planeti. Danas, Danska je poznata kao jedan od svetskih lidera kada je u pitanju korišćenje obnovljivih izvora energije, a posebno energije vetra. Preko 40% potrebne energije u ovoj zemlji dobija se iz vetra. I ne samo to. Danska je sebi postavila veliki cilj. Želi da postane prva zemlja u Evropi koja će svu struju dobijati iz obnovljivih izvora energije, a vetar će pri tome imati glavnu ulogu. Proizvodnja električne energije uz pomoć vetra je u konstantnom porastu na svetskom nivou. Predviđa se da će mnoge zemlje u skorijoj budućnosti moći i do 1/5 svojih potreba da namire iz ovog izvora. A kakva je situacija kod nas? Kad govorim uopšte o korišćenju samih obnovljivih izvora energije, a spada energija vetra, svakako je jako važno s aspekta autonomne pokrajine Vojvodine jedno smanjenje energetske zavisnosti od uvoza, jer autonomna pokrajina Vojvodina negde približno 70% svojih potreba ostvaruje se van teritorija autonomne pokrajine Vojvodine. Ako govorimo s aspekta same zaštite životne sredine, treba reći da korišćenjem obnovljivih izvora energije daleko je manja emisija štetnih gasova sa efektom staklene bašte, ako govorimo dalje o samoj zameni fosilnih goriva, ako govorimo, zašto ne reći, o samoj finansijskoj injekciji, gde su investicije u vetroparkove vrlo značajne i vrlo visoke. Reći vam jedan podatak da je Srbija trenutno negde na 10. mestu i to 10. mesto deli sa jednom zemljama poput Norveške oko investicije u vetroparkove s nekom cifrom oko 600 miliona evra. To je svakako finansijska injekcija koju osjeti i finansijski sektor, energetski sektor, a pogotovo sektor saobraćaja, infrastrukture, tu su gradnje manjih deonica, tu je upošljavanje jedne građevinske operative,
sa teritorije jedinica lokalnih samouprava. Ako govorimo o nekim drugim benefitima, dolazi do otvaranja do duše manjeg broja radnih mesta. Sama sigurnost snabdevanja je vrlo bitna. Ako govorim o jednom zimskom periodu koji zna biti kritičan u proizvodnji električne energije, samoj distribuciji, vetroparkovi su ti koji rade u zimskom periodu i pružaju i daju jedan dobar deo električne energije i omogućavaju snabdevanje većeg broja domaćinstava. U Srbiji se oko 90% vetroparkova gradi na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Kako je planirano, otvaranjem novih vetroparkova tokom naredne 2 godine, Srbija će dobijati preko 260 novih megavata struje iz energije vetra. Imamo nekoliko značajnijih projekata, ako govorimo oko samih kapaciteta. Reći ću vam da već duži period vetropark od 9,9 MW postoji i radi u Kuli, da vetropark Lapi-Kolina u Zagajci kod Vršca 6,6 MW takođe radi od prošle godine, da Mali Bunar od 8 MW radi. Vetropark, ono što se očekuje u septembru da bude pušten u rad i vetropark u Alibunaru snage 42 MW, znači prilično već značajna snaga, ukupna investicija u približno nekih 80 miliona evra, belgijske firme Elisio. Ono što očekujemo da u toku 2019. godine proradi, da se priključi svakako jesu vetroparkovi u Kovačici i u Kovinu, Čibuk, ukupne snage Čibuk sa nekih 158 MW, Kovačica sa 104 MW, znači negde ukupno oko 262 MW, što će doprineti i približavanju same Srbije tom procentu korišćenja obnovljivih izvora energije i pogotovo vetroparkova i energije vetra, gde je prosek u Evropsku uniju negde oko 18%. Kod nas još uvek nije taj prosek, ali svakako s ovim kapacitetima ćemo se približiti proseku same Evropske unije. Srbija ima dobar potencijal energije vetra, pogotovo na području Južnog Banata i istočne Srbije, ali i na istočnoj strani Kopaonika, Zlatibora i Peštera. Ipak, da bi se eksploatisali obnovljivi izvori energije, potrebna su velika finansijska ulaganja, a kada je u pitanju izgradnja vetroparkova, investicije mogu da dostignu 100 miliona evra. Ako govorimo oko samih zemalja i koji su najveći investitori, ako govorimo na teritoriji našoj, jesu pre svega italijanske firme i belgijski konzorcijum koji tu dosta rade, a belgijsko-holandski. Ako govorimo u svetu, to je svakako zemlje poput Švedske, Danske, Nemačke, koje su investirali značajno više od same Srbije, imajući u vidu njihov ukupni bruto domaći proizvod i broj stanovnika i tradiciju i svega onoga što su mogli da u prethodnom periodu ulaže i da radu za razliku od nas koji smo uvek imali neke možda i druge prioritete, ali želim takođe ovom prilikom da istaknem i da kažem da bez obzira na sam interes investitora, on nije došao sam po sebi, on je pre svega došao zbog politike Republike Srbije koja je spremna da da određene podsticajna sredstva, takozvane feed-in tarife. Verujte, bez tih feed-in tarifa sa ovom cenom električne energije svakako da ne bi imali ni približno visinu investicija koje imamo sad u vetroparku. Osim obezbeđivanja finansijskih sredstava, poznato je da pre izgradnje vetroparkova potrebno je uraditi procenu uticaja na životnu sredinu, ali i pribaviti veliki broj dozvola. Sve dozvole radimo mi i meni je drago da smo imali i pisma pohvale što se tiče same saradnje, jer se uvek trudimo da budemo partner u tom delu, imajući pre svega u vidu ono što sam spominjao od same investicije, finansijske injekcije koje osjećaju pre svega jedinice lokalne samouprave, upošljavajući određene kapacitete i građevinske operative i svega ostalog, tako da se u svakom slučaju uvek trudit ćemo se u buduće da budemo partner u tom delu i samoj realizaciji tih projekata, a ne da budemo prepreka. Zato redovno smo i pozivani na otvaranje svih vetroparkova i mislim da imamo jednu vrlo korektnu saradnju i da nijedan investitor nije bio nezadovoljan saradnjom na pokrajinskog sekretarijata koji će i dalje raditi na promociji, na investiranju i na ulozi samih obnovljivih izvora energije. Podaci pokazuju da se u Vojvodini 66% potrebne energije dobije iz nafte, 24% iz gasa, a svega 8% iz obnovljivih izvora energije, u koje spada i vetar.
Zato je važno naglasiti da je sa aspekta zaštite životne sredine i smanjenja emisije štetnih gasova sa efektom staklene bašte veoma važno ulagati u investicije kao što je izgradnja vetroparkova. Energija koja nam je neophodna treba da potiče iz obnovljivih, ekološki prihvatljivih izvora koji ne stvaraju probleme kao što su globalno otopljavanje i zagađenje vazduha, već stvaraju zdravije životno okruženje.